Maluk karenain televisão GMN, noronanain radio FM nasional, makita na Jesus Cristo hadomi. Ohing itatama ba domingo uruanulo resing 5, tempo bye-bye. Itanya tema ba domingo uruanulo resing 5, makmaromak fo tang hadomi. At hakleang kona ba tema idane, hausilori ita, barona hamutuk maromak nilia fuang, nebese aktuir si evangelista São Mateus, capítulo ruanulo, versículo ida to sanulu resingnen. Ia tempo neva Jesus haktuir aik nanoi kidane ba eskolante sira. Renu lalehaniang hanesan toos naing ida nebe rai sena kukun babuka ema atu servisu iha nia toos uvas. Sira lia tuir malu atu ema ida simu osang ida iha lorong ida. Hafoing ni haruka ba nia toos. Too tu kusia dader nia sai hudi hetang selu nebe lahalo buat ida. Nia dehan ba sira. Imi mos ba hau nia toos. Hau se selu lolos imi nia koleng. Sira ba. Ia lorong manas bot no iha tuku tolu lokrai nia sai tenik hudi halo hanes sang uluk. Sai hikas iha tuku 5 loraik ni hetang fali ema balung hudi hatete mbasira. Nusa imi hela lorong tomak ihane hudi lahalo buat ida. Sira hatan bania tang ema ida labolu ami. Ni dehan basira imi mos bahau nia tos. Molok lorong atumonu tos nain dehan ba ni atang. Bolu ema sira ne mai hudi selu sira nia koleng. Hahu hosi sira nebe mai ikus to sira nebe mai uluk. Experiência ni nia hone maromak ni hakerek nune. Maromak ne naing babuat hutu. Nia fo servisu mai hau. No ni hakarak atu misaung nebe hau simu, hau kontinua, halao misaung irane, to rohan, halao hodiak. Ia tempo balu nia fo moris mai hau. Nia bele hanaru kanya moris, nune mos ya tempo balu nia belhabada kanya moris. Tangne hau fieri hania, hau se entrega hau ni moris bania, ya situação hutu nebe hau ia sem reserva. Maluk sira matene kirane fuano ima ita, hanesang mos leitura ser nebe maromak niang kari ma ita iha domingo irane. Maromak bolu ita atu hak basic nia.
Quando ita lê a primeira leitura, Isaías kuliah maita o dia yang nunee. Buka maroma wan hira o sebele. Harohan bania wan hira o besi. Wan hira takarak atu buka ne maromak, hakarak hak besi kita nean bana maromak, uluk nanaing ita teng husik ita nia pekado sira. Husik ita nia moris aat sira. Husik ita nia moris nebe nakukun. Wan hira ita husik ita nia moris nebe nakukun, ita hak besi na maromak nebe as, maromak nebe santu, nia se fo berdua, pa ita nia salah sira. Itu iri ta ema, dalam rumah ema walu dehang, ola merese, besi maromak tamu halus salo barak. Itu iri tanya konsep tu ita ema nian. Mabe maromak mai atu bolu ita hotu. Bolu ba ita hotu, important ita karak atu basic nia. Maromak ni justisa ne, lao ba ema hotu ni hanesang. Maromak ni doming ne, lao ba ema hotu ni hanesang. Wangiri tak basic nia, buat saya date ni si halo ma iti direk ne moris. Justisa maromaknya lau ba ita hutan esang. Ida nema kita remos iha evangelio nebe ohing itarona. Kata na maromak ne nia justisa ne lau ba ema hutu ne hanesan deit. Nia lahili ida a ne fodiak liu. B lai. C ne fodiak D lai. Mabi ni halo ba ema hutu ne halo ho dalang ida nebe hanesan deit. Koni itarona ohing ina ba dehan ma ita hak tuir ma ita oinsa maromak ni doming ba ema hutu ne hanesang. Iha palavra ira nebe fosai meita dia katak maromak ne iha toos nebe luang. Ini toos nebe luang ne ni convida ema atu ba serviço ne toos. Dia kata ni sai da der sang de bulu ema atu mai serviço. I molo katu halo serviço ne toos ni halo kontratu. O serviço ne toos kontratu makne lorong ida o hetang o sang ida. Ya koro de maromak halo ita ema. Noang hira itare hene ba, ema ne serviço tia ni babuka tan ema. Emi mos mai serviço ne hau ni toos. Buka ema mai iha tuku sia. Mai iha tuku sanuru resing rua. Mai iha tuku tolu, no mai iha tuku lima. Ni bulu ema hotu atau serviço ne toos. Hafoin itare hene ba, depois de serviço hotu tia, ni bulu atau selu ida idak ni koleng. Bolu atu selu eme didak ne kolen tuir buat nebe ida kalau. Itare ene fura kala limar maromak apresenta ma ita o insani doming hatur bete ema. Tuir los maromak bel bolu uluk ida primeiro foluk ni osang. Hafoin tuir fali segundo to ida ikus ma belai. Maromak hatur bete ema ni bolu uluk ida ikus. Hori haturu ene ba kata ni doming ba ida ikus mos hanesang idan be uluk. Nia domin ba ida ikus mos hanesam ba ema hotu. Tane ne bolu ida ikus haruka selu ema ida idak hetang osang ida. Itu sir seluk nebe atu simu sirnya koleng sir seluk hano ika. Tambah sa ida maka ida ne. Se ida ne hetang ono ida ita seluk pasti hetang liu bot liu ida nebe primero. Mabi tare ene ba justisa maromak ne lau ne ba. Ida tuir fale mai hetang ida. To ida nebe tamu uluk mos hetang ida hotu. Hosine mag sira protesta tamba sa ida mag ida nebe tama ikus serviço oras ida date ita fo hanesang amin nebe tamu hosida der san to fale loraik. Hafoin ina ba itare nudar ema protesta ne normal. Tamba ita hare serviço ne todang ne ida nebe halus ida der to loraik. Mai betu ir maromak ne lai. Ida nebe halo ne laos tamba emi maka halo akoru ho hau, mai be hau mak halo akoru ho emi katak lorong ida hetang osang ida. Tane maromak dehang olarang moras wang hira fotu ir hau ne domi. Olarang nakali wang hira
tunglos ini ulung. Tunglos ini ulung, afu ini akfodak. Husine wani descobre kata maromak ne matenek. Sekari kanesang hau ni hanoi, tau karik buat boti hanes lakeru, ohin pasti kona hau mate. Maluk sira makna Yesus Kristus hadomi. Maromak ne dalang lanesang itene dalang. Maromak ne hanoi lanesang itene hanoi. Mabite ema buka hakasang ui saat tu descobre maromak ne domine ye itene moris. I maromak fohotu ba ita nia karak atu itarona nia. Nia karak atu ita tuir nia. Itarona nia lia fuan. Rona nia hanoi sira orientasaun sira ita lau tuir orientasaun maromak nian. Quando ita lau tuir maromak ni orientasaun, ita halu tuir maromak nia karak, ita halu tuir maromak nia vontade, situasaun nebe ita enfrenta difícil o insa, maromak sempre lahu ita. Maromak sempre acompanha ita. Tanema ke São Paulo nia kata de hanesane, moris mayaune Cristo. Moris bahaune Cristo. Kata ki haune moris sa halo tuiri, Cristo nia ainfating, Cristo nia dalang. Husirane hauteng fosasim ba ema hotu kata, Cristo ya hauteng halo diak ba ema. Cristo ya haune fuang, hauteng ki hadomi ema. Cristo ya haune larang, hauteng halo bat nebe furak ba ema hotu. Laos saurai udi, laos saulara moras, hanesang ohi terona ia ikanoi ki evangelo. Kata ni simrit ida, mi lara moras, ni hirus, tambah sa ira makni hetang ida det, sirnebe kole itu andet ne, hetang hanesang hau. Tani ia moris te hakasang itreza, atu itinida kia moris, la atu maromak ni dalang. Maski dalam Roma, maromak ni dalang ni difícil, mabita hakasang atu komprende, orienta, itene moris tuir maromak ni dalang. Hanesa ohi matenek dehan, o buka hakasang, atau la tuir maromak ni dalang. Quando o moris tuir maromak ni dalang, entrega o ni an ba maromak, tamuhirak o entrega o ni an ba na maromak, maromak rasik se fo, ba o, tuir buat nebe o halo. Entrega o ni an ba maromak, hanesa matenek o hindehan, entrega o ni an ba maromak, sem reserva. Itreza ba ita, ba emahotu, atu lorong ba lorong, ita la maromak ni misau, oing, aban, no banafating, halaho dia, tonerohan.